Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu, at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu, ketikin programang, metanoia, metinuya, bayong puso, bayong espiritu. Maya pabenging Diyos, kaya ko ngan po. May pabaying Diyos po kaya kayungan, spirit-filled evening kaya kayungan po. Ini po si Sister Weng at makayantabi kayo pamurin king DWBL 91.9 Bright FM, a radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong 35th episode, apin kakatamong New Year's episode. King kakatamong programang Metanoia, Metinuya, bayong puso, bayong espiritu. So, ayun nyo kami po, kimetong oras sa kwentuhan, patungkol ka rin miyayaliwang pigagap at kayo sandaring kapatadtamong charismatic. Hello, Brother Noel, ang po ang among pao. Daramdaman nyo ko po. Opo, Yes. Dahil Diyos po, Sister Weng. Medyo Hello mitatuli po, kang bagya. Among. Kumusta, Among? Maya po, mayari mo rin po yung kapagalan. Masaya at What makabalatugan. yung takimikikit? Opo. Ali, nga manuha na kanyan mong itang pagalta mo, ay graga ng pari, laiko, na king pisamban na megobra, lalong-lalo itang simbambengi. Meto nga peka bisita mo, ne? Yapin po itang pamagobra tamo niyang simbambengi. At apining dongay ni mong ing katatawlyanan po ng Pasko. Ang Ne? gaya pong next week. Ang gaya pa next week. Pero kay Katang Filipino, extend tayo hanggang Santo Niño. Po. Tentayan Among. Opo. Wow, makabayan kaya katamong Pasko. Maya po, oras po ka rin ganaganang pari tamo rin kaparian tamo ne. Ring ganaganang may pagal. Ding may mag-serve simbambengi. Ding kaya katamong volunteer na lay na sinaw king simbambengi at king celebration na magkumpisa king Advent hanggang king Christmas season. So Merry Christmas pa mo rin po kaya katamungan at Happy New Year po kaya kayo. Mo, kamusta yung celebration king parokya? Ang Kalupan po na king po pamilya, may kauli ka. Opo, may kauli ko po. Kalupan na po ni nga sabi ko, salamat ki nga pong Ginoo, may kabo siya po yung simbambengin, puyatan, pagal, pero milala ko yung pagal, pauli na po ning saya, adarlana ning Pasko, yung pangabait ng Jesus. Marapat mo pong greet tayo pa yung balang metong Merry Christmas, uling yung Pasko, ay po mayayaring December 25, noon magumpisayang December 24 ning bengi, at mayayari po king pangabinyag ng Jesus. Dapat kaya katamong Pilipino, mas ma-extend hanggang Piestang Santo Niño po. Nya makabakabayan kaya katang Pasko. Pero sabi dapen, araw-araw ay dapat Pasko lagi. Yes. Siguro mo nga, kaya papapadan niya ang parol ko, ne? Wali. Di isipin ko niyang kaya yari ng Christmas. Papaya dandala, uling mas maraming lang Nandiyan, September ko, pa na. may tawli ko. Siyempre, tita, tutuki ka tayo kang liturgical Opo. year. Yeah. Masanting niya po Sabi ita. may ping Brother Noel nandun, anyang migmisa king jail na kasi may maglako nung parol. Aro, sabi ko, Pasko pa. At may maglako na kayong Christmas light, sampung kay. So, di nantalan dita kakatikisim na. At sana po rin kaya katamong manalbe mo naman. Kayo pa mo bumaglako, Christmas tree, datang Christmas decorations tamo. Pekada nun tayo po kasi pa mga bit na. Sana isadsad tayo. So, atin tamo pa pong 2 weeks. Actually, extend tayo hanggang sabi naping amo hanggang ketang king Feast of Santo Niño. Pero at least ita pong ketang Sunday po. So ita mo po pa mo bababa momentum achuta mo paketang Christmas season. So Merry Christmas pa mo rin po kaya kayo. At ening oras sa ini marakal tamo po pipagkwentuhan uling medyo malamba-lamba tamong mi
mi papagkwento oli nga niyang last time may record tamo oli na ning atin tamong simbambengin para po karing ganang bisang makyabeking kaya katamong kwentuhan karing ating greetings so nano pa man na buri yung ipayabot mag-text kayo mo po karing kaya katamong text line numbers kay Globe 0915-954-1303 kaya namang smart number 0918-351-8282 at then namang gagamit san 0942-357-4268. At syempre, malyari kayo po naman pong manalbeking online live streaming tamo. Kaniting kaorasan, karyan pong kakatamong accounts. ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. At para ka rin mag-Facebook, i-click mo po yung Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radio. At po ito pong kayo, mag-type kayong comment o nung nano pa man, pakibanggit nyo na lang mo rin po rin kaya kayong parokyang kinampipilangan. Baka nita din ang talang mga poros, lalong-lalo na po rin kaya katamong kura paroko. Makanya mo naman yung kaya katamong charismatic community. So, karata pong mag-Twitter at intamong DWBL 91.9 Bright FM with username @radio_ASF. At yung mag-Instagram naman, karing kaya na kan, DWBL 91.9 Bright FM with username @ASF Radios. Wait po. So, ngayon po, brothers and sisters, siguro formal tayong pag-umpisa ng kakatamong programa, abi-abi tamong mga di, at i-request tayo, Brother Nobel, na ilid na katamong king kakatamong prayer. Ngayon po, parang daman tayong Banalay Espiritu, ilagyo ng ipampo ng anak po ng Banalay Espiritu. Amen. Ginong Diyos, may puri ka at may rangal ngayon oras sa ini. Ikaming na-ganang makiramdam kaning radio, naningay kaming Archdiocese, at na-gana pong host at na-ganang magsalita na gagamitan mo bilang prophetic mission me. Sopan mo kami, kayong ibanghelyo mingay ni Ginoo, ang makananong inaus at deni nga lumpantas, penintunag ding sala in between at ikit de. Bistat man niyang mumuna, inutos nung Herodes na maturing karilang pakay. Parang yan Ginoo, may bayula, anyang ikit da ka, para sambanda ka at may naliwanan ng dalan. Sopan mo kami Ginoo na may balik, manaliwang dalan. Ing puntalan, ing tunay parasan, lalo naging matulid na dalan. Lord, sopan mo kami, ikang sulumi, ikang salami, ikang batuin mi. Salamat king manifestation mo. Ginoo, gabayan mo kami kaning radio programa ini. Tingnan pong sabla, daround me, ilagyo ng sa Kristong Ginumi. Amen. Amen. Wait po salamat po king pangadiking kaya katamong panalangin at pwede mo na anak tamong Brother Noel. Mongera kayo akakit. Medyo din tamong technical difficulty kaya eto kayo akakit king eto ko akakit itsura siguro ako balo nung akakit yun kunya. Pero siguro sabi naping among paunan din Brother Noel na ingke katamong panaunan ng Kapaskuhan payari so ngayon aldo ngayon aapin ng kaya katamong Feast of the Epiphany. So siguro medyo dinan mo lang dito ka katikisim mong rin kaya katamong makiramdam. Dan mo ba yung Epiphany ngayon ba kanita masaantin dyan tayo? Opo, pasibayo po Maya Pabengi at Merry Christmas po kay kayong Manal Beking FB Live. Banti mo rin kareng makiramdam kareng radyo dane po. So ing kapiasta na po ning Epipanya, ing amanong Epiphany, many batanya po kayong Grego Epiphaneia, ing buri ng sabyan na manifestation, pangabulalag revelation ne po. Anong no karining bingot mi bait kay tiking yato, mi pabalwan tamo na mo basta bingot kundi siya po ay Diyos. Ano po? At ang kapistahan pong ito ay paalala sa atin na yung mga regalong na ialay sa Panginoon. Tinatawag po nating Three Kings Sunday yung linggong ito. No? Meron ba talagang tatlong hari? Wala naman pong nakasulat sa libro ni Mateo na may tatlong haring nagsidalaw. Ano?
meron po tayong tinatawag na three kings. Bakit? Because they saw three gifts in front of our Lord Jesus Christ. Nakita nila yung tatlong regalo na dala-dala ng mago. Ano po? Yung pantas na sinasabi natin. At ano po yung tatlong regalong ito? Ginto, mira at yung insenso o sa Tagalog Insenso. kamanyang. Sabi nilang ganyan, ano? And these gifts, they speak a lot about our Lord Jesus Christ. Unang-una, Sister Weng, Brother Noel, yung ginto nung panahon na ni Jesus or in ancient times, ito yung hari ng lahat ng mga metal. Ano? Para bagang sinasabi ng ginto na ang batang isinilang na ito, hindi lang basta bata, ano? Hindi lang simpleng Diyos, kundi siya yung hari ng lahat ng hari. And this is the reason why these magi or these kings, they paid homage to our Lord Jesus Christ. Ano? At during that time when we pay homage, when they pay homage to someone, ibig sabihin it is an act of reverence. It is an act of respect. It is an act of honor. Based from the tradition and based from different sources, itong pantas na to, mayayaman yan. Atinan nila. But they decided to visit na alam nila na masigit sa kanila, walang iba kundi ang Panginoon. Yun yung sinisimbolo ng ginto. Yun naman pong mira, ito naman po yung parang pabangong anong tawag doon, langis na mabango-mabango pinapahid sa mga bangkay. And that speaks about our Lord Jesus Christ na ang batang isinilang, siya po yung Panginoon na ipapako sa krus, mamamatay sa krus para sa atin. Ano? Hindi lang siya tao, hindi lang siya hari, propeta po siya. No? Yung propetang iaalay niya yung buhay niya para sa atin. And then lastly, yung kamangyang o yung insenso, ginagamit po natin yan sa pagsamba. Para bagang sinasabi natin na ang batang isinilang, hindi lang po siya taong totoo, kundi Diyos na totoo. Those are the two natures of our Lord Jesus Christ. He is 100% human and at the same time 100% divine. Ayan. Sa mga regalo pa lang, ang dami na nating natutunan. Yes. At yung tatlong sinasabi nating mago, they represent the non-Jewish religions na kung saan hindi po sila Hudyo, but they decided to come to our Lord Jesus Christ. Opo, sa simpulo dolaran po ring hentil dahil meka dalang kapanwalan king Diyos pero reni at lungareni mintala king ginutang Jesucristo samantalang ingahari king Israeli Herod painto na ni Jesus not to for him to offer sacrifice, not for him to give reverence to our Lord Jesus Christ, but to kill our Lord Three Jesus continents Christ. siguro din mong bala mo simpula pwede. ng Europa basta continents Opo. na dati Israel mo yung chosen people of God. Pero ilapang mika pamikatagon bang puryandet sambande nga apong Gino, Sister Weng and Brother Noel. Wapin namong ne. So no, Denny, mag-represent lang mo naman kaya katamon Pwede rin. Oo. Nung dening ehudyo nga reni, miyang pang lang regalo ne. Sana we imitate them, not King Herod. Anong no ka rin in our life as Catholics, as Christians, as children of God. Ngening baying banwa, itamo kaya naning iyang pangtang regalo kay nga pong Gino. Wapin. Ing mag-birthday, Jesus. Pero niyang Pasko ninong manayang regalo ang pong Ginaldo. Itamo ne. Ikatamo ne. Siguro, bakal ne po grasyang pigkalubing nga pong Ginoo. I think, ngening bayo pa yung banuan, we have to think of the gifts that we can offer to our Lord Jesus Christ. Sabi ko pin kay ngumilya ko, Sister Weng, Brother Noel, na nemang dinan meng kalami nga pong Ginoo na neman napangan. Dinan meng imalan na neman nasulod. Siguro yung pagpapakabuti natin, pagpapakabandal natin, yun po yung pwedeng regalong ipagkalob sa ating Panginoon. At siguro, yung pagiging mabuti natin sa ating kapwa, yung pagmamahal natin sa kanila, yung kabutihan natin sa kanila. Dahil kung ano yung ginawa natin sa kapwa natin, yun din po yung ginagawa natin sa Diyos. I think if you want to offer something to God, you offer it to your neighbor. Yes, akala pa niya Amen. nagbibigay tayo sa simbahan mo. Hindi naman talaga kailangan ng Diyos ang pera mo o ang regalo mo. Babalik at babalik din sa iyo yan Para bang kay Isaac yung pag tinitingnan ka lang. Kaya yung mga ibang sekta nga, diyan sila malakas na pinapakita nila at babalik sa iyo. Sabi. Kaya Ano tamo dapat tisabihan, ne? na po. Pota pong magbalik tamo, brothers and sisters, ne? Nalalit ang grasyang tinggap tamo, king Banuang 2024. Ang pong, din, iba na, nung gawa tamo ka rin ng grasyang pagkalub na kaya katamo. At ibis na ikatamong mamye, ikatamong dakala tinggap
regalo ne king Aldo na ning kayang kebaytan. At nano naman kaya yung may regalo tamo kaya king kayang birthday ne. Madalas po tang ikatang mag-birthday tamo, ikatang makatanggap regalo pero ikatamo aga na ka tayo bang dinan regalo yung kaya katamong ginong Diyos, King Aldo na ning kayang kebaitan at any kanim pamanumpisan na ning kaya katamong bayong banwa nano ilang karyaring pwede tamong ma-offer king kaya katamong ginong Diyos. Amen. Kayo pumama ko at then nga ding ng pisabihan tamo at kayo pumama ko magbalik kayo po yung kaya katamong programang Metanoia, Metinuya. Ing Enero a 5 ning bayong banwang 2025, yapin ing mi talagang Aldo, para king kapag masusyan ning solemnidad ning Epifania o ing pangapahayag ning Ginoo. Papasyag na niting kapag masusyan, ing Niño Jesus ami bait yang maging suluking mabilog ayato. Mayakit ka iti kapamilatan ning pangapahayag na karing mago o ring mga biyasa, ameni batan king aslagan, bansang niya. Abayan tala rening mga biyasang iba't king aslagan, king pamamye kapanyamban king Ginoo, kapamilatan ning pamakiyagong tamo, king kapag masosyan, ning solemnidad ning Epifania ning Ginoo. At abe-abe tayang isundo, ing tula, ning panahon ning Paskong pangabait ning Ginoo. Kayan tabeye kaniting kapag masosyan, ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Pagbalik niyo po may katamong programang Metanoia, Metinuya. Sister Weng, take it away. Wait po ne,
magbalik tamo at ngayon marakal tamo pipagkwentuan ne. Sabi naping among nandin potang Pasko nen kay katamo retang marakal atatanggap pa regalo ne. Siguro aling bayong Banwa ni siguro pisabihan tanan nanula retang grasyang tinggap tamo ne king Banwang 2024. Deta pa mo ring pisabihan tamo siguro. Ika pa Yes. Brother Noel. Oh, bayo kaya sabihan na dapat kasi po ining New Year's kaibin episode, kumpleto tamo. Dapat at yung Brother Romel, ang po yung makasumya dapat Sister Angelica. All of a sudden, not milub kaya tang schedule dan Brother Romel naman, baya El Siday king Manila, pigbiyaya, ane kapagal, bala matsura pakiramdam. Brother Romel, painawa ka pa, ne? Get well. Kasanting sana ng kumpleto tamo, ne po? Then pong Sakay host, Sister ang pong Angelica. host. Hello. King Canada. Mhm. Ang regalo po, ako yung pasalamat ko itang mabiye ko pa, ne? Kaya ba't itang yung health ko, at the same time, itang may asambot king gana kayong gino, basta binye mo yung time, talent, and treasure mo, and the rest will do the iyan na pong bala king tuki-tuki, ne? Buri ko sabihan na pati finances mo, halos mong kaya binilang ko, yan mo pala 3 years, ako dati itang negosyo ko, may ngalakongan tayo, ne? Basta may full-time ko kang Lord, kay full-time ko kayong family ko, ang po kayong ministry, ang po kay, akit mo ba lambas? Kasi kayan paling biya, ne? Itang mo pinatindita ka problema, misan madagol, misan malati. Ita, pasalamatan ko ng maragulita. Itang pangabayat problema na daratang kaya katamo, pero alalampasan tamo. Lalong-lalo na itang misyon na binye na kaya katamo, ne? Ay ba't itang bal ng diabetic ko? Lingkay mo, wala ako Superman ko, pero magpainawan ha, pero bilalabas, ita. Alalampasan. Maragul na pong blessing ka kita. Siguro speaking of kay ne, kay nga kalusugan ne, ating kaming pinsan ni among in first cousin mi meteya na pun, kaya may cardiac arrest yan 60 years old. So, ita siguro ita may itong amanwa naping Brother Nobel, itang pasalamatan tamo na bistaman marakal tamong gagawan ne. Pero itang grasyang didina na kang masanting pamikakatawan, metong yang maragula grasya ita na tatanggapan tamo lalong-lalo na ikatamong magsilbi ne. At yako meto nga pasalamatan ko ining pamanumpisanan ning kakatamong radio program. At kwentutan na dati na it took 3 years itang kakatang preparasyon. No? Tama kapag-umpisa niya. Pero bigla niyang Easter Sunday tamo ba may kumpisa. Bigla tamo mo may kapag-umpisa anyang Easter season na mag-materialize sa ini radio program ini. So maragula grasya niya na tinggap. O ito nga sabi na mo Mong ikayo po. health, aliya sabi mo nandi itang health. Ay, sige po. Jesus, ikit kayo mo itang age na. At the age of 30 to 33. May tene, bring sabihin, kakuid na kaya katamo ni mo. May itong yung burin sabihan kaya katamo, itang dakaya unfinished business. Na burin sabihan, itang health tamo, pangalagaan tayo, banta malawit pa yung parasan tamo. Alos kapi na ako ni mo, makanyanying kaya ng Jesus. Puri kita sinabi mo itang unfinished business ng Jesus ne. Po tayo tamong manyundo kay itang unfinished business ng Jesus ne. Yes. Because you are the body of Christ. Ne? Let us not forget that. Kaya ako naman po siguro meto nga matingid pong matingkad malyari kong ipagpasalamat kay nga pong Ginoo. Yapin itang kanakong kalusugan, good health ne. Nung siguro naman lingid kaya kayo 2021 and 2022 I got operated ne po. Total thyroidectomy gewada kanako. At talagang may radiation ko pa, pero kaya po akakitanting sumpay tang sakit ko opera ko. Sabi ko pindati kaya kayo, king ka na akong sakit masalaguran ko pure nga masakit. Uling bala ko dati, kay Batning Santa Misa, binye mo na yung blessing, deng matua, tao, lalapit lapake ka, papabless la. Bala ko papapansin laking pari Pero when you are in a helpless and hopeless situation, ka pala papapansin kanino man Yes. Ngunit nga pong Ginoo ka papapansin. Anyapin na ingka na akong pangasakit, akakit kenti mong batuin. Anong no ka rin. Iyang meglapit ka ako kay nga pong Ginoo. Ganyan. Kapamilataning pamaglapit ko at pamaglugod ko lalong-lalo na kareng masakit. And that is also the reason why I all the more see the value of the sacrament of
the anointing of the sick. Sabi ko, anyang masakit ko, atin mong mag-text ka, among pakayap ko po, kumusta na kayo po? Atin mong mamasyal king balem, niyang may opera ko. Karagol ng bagay palay ta. What more Bagay, itang gagawan ming paring maganoin ka ring masakit. Kasi anyang bayo kong pari, itang bala mo maging ordinaryo na mo, Sister Weng, ampoy Brother Noel, na po ka ring makiramdam. Pero nyang yako ng may sakit, ating may glanyang pari ka ako, at ating mangumusta, ating bibisita, maragol palang bagay nga gagawan tamo. Anyapin na I thank God for allowing me to experience that kind of experience. May sakit ko, pepakayap na ako, at king pangakayap ko, at inyang pepalino ka ko nga apong Ginoo. Yapin itang nung makanano keng mas aluguran kapamila taning pamaglugod ko kareng tao nga susuywan ko. Ita siguring maragula kapasalamatan. Doda kalareni pero iting metong kareng highlights na ning kana akong meging biye king mga labasan na banwa. Uy, Sister Weng naman mo. Tama ne, yung kay, yung pa ne, yung may sakitiya mong. May kataon pandemic kasi ita ne. Opo. Pero yung meging active yan pa si Bayo. Ako, kaya kakit itang trades na iya may sakit ya. Itang ikit ko itang sigasig. Opo. Ne? So siguro itang potang ikatam daranas tamong kapag subukan ne. Potang akabyusan me. Itang apin siguro itang gratitude time ne. Itang balam itang siguro very timely na in 2025 it's the year of hope ne. Na tan mitidinang kang bayong pag-asa po tang akabiusan me itang masakit ne. Sister, Kaya pin siguro mika ka gratitude time tamo. buri kaya pong ipick up Importante itang nengkay iting akakalingwan tamo itang akakalingwan po tang anti mo akabiusan mo na itang masakit nengkay kanino me itang akakalingwan mo na acknowledge nung nino itang may maralan ne. Sister Weng, So itang po. buri kaya pong ipick uping sinabi yu itang yung manikit itang balamo mo, may opera ko, uling mangay na ako ne. Manwala ko ikaming pari, ikaming sikan ng dareng parishioners. Eda buri nga kakit deng tao itang mangay na kami, misasakitan kami. Anyapin na king pang-opera ko niyang may ka-recover ko talagang papakit ko karera, papalto ko karela, king saup ni nga pong yun itang agyo ko masikan ko. I want to give them hope kareng pagdalanan da. Manwala ko liwa mo ya kong mas ating mabayad pagdalanan ne. Anyapin pakipilitan kong ma-inspire la sana kitang gagawan kong pamamye zilang pong passion king kanakong mission bang kanta retang mangay na retang kalupa kong dadalan king sakit ang pong nano pa man nakapagsubukan manikwalang pag-asa kanakong simpleng paralan. Yeah, Buli kami pick up itang sinabi mo na aga na ka kay Father Raymond Are itang may Advent reco kaya kami tungkol ya ketang di ba in Advent itang ating pamaninayan and then we look forward ketang gift of hope ne itang hope na it's transformative ng makanyan itang pwede naman by one pero it can also transform others alwa mo ika. And kabang paninayan me ng makanyan, you have to live it now. Itang kabang panayan me, biyayan mo ne, itang pag-asa nga ita king biyam mo, bang kanita, ika makapag-transform ka, makapamya ka mo naman pag-asa ka rin itang aliwa na milala ko na lang mo naman pag-asa. Tingkas sasabihan? Nandyan, medyo may kalingon niya pag alitin kasi mag-forward ko muna. At ako kasi akagit waling ala kong kaya kong monitor niya, waling medyo atintan technical problem king Zoom. Wah, di minsan atin yung puling sabi niya, muli nga na, mo kami akakit, ang kasakit kang loob niya. Karayin pong makiramdam, medyo pagpasansin yung funditak niya po, at gagabayan na katama ng Holy Spirit niya po. Sige po, Sister Weng, nung isang siguro itang kaya na mo. Ita na mong kasi waling iyamong ing sasabihan itang meging grasya kaya. Itang akabyusan itang physical sickness ne mong baka nita mo po baluta mo naman kasi yung kay tutoy ta nga man nyo potang ing leader niya diyang ita mo leader tam king kanya-kanya tang grupo neng kay mga ina kami pero ay may boring ito magimbang ka ne so ikay po bilang kay pastul ne nano mo po ing potang makanya ng mga ina nano yung makapagpasikan kaya kayo bukod kaya tang grasya na ning Ginoo.
Anti mo, yak parokyano mo ko. Nading makapagpasikan kaya ka para ika kami ko pag-asa na pwede nang agawa ni meto nga laikong kalupa ko. Siguro Kahit kasi itang balo itang balata mo, itang masikan lang masikan, hindi kaya katamong pastol. Pero nang kayatin mo namang panahon na may nane, amo. Opo. Siguro po, Sister Weng, yako itang suportahan ning familia. Ang po yung suportahan ning parokya. Po tangking BMO, anting pari, anting laiko, kayo, akakit mo ating susuporta kay ka, ating mangumusta kay ka, ating magmasabal at magmalasakit kaya ka, bukod kay tang kasaupaning nga pong Ginoo, mas may papasiknangan ka, pauli da. At pauli na nitang sikanan na pagkalob da, manikwa kang sikanan karela, ikaman, buri mo lang dinan sikanan. Bala mo, pasahan yang sikan na nini, manibatan ka rin tao, biyede kaya ka, manibatan kaya kayo pagkalumeking tao. Pero metong yung panibataning sikanan, alang aliwano na yung apong Ginoo. Bukod karela, itang panalangin, pangadi. Itang meging sakit ko, Sister Weng, mas linapit na ako kay apong Ginoo. Mas pelalamanin ka na akong prayer life. Talaga mo. Pero yung bagay ito, potang masakit ka, adwa mo kasi yan Then kahit din alwa mag-deteriorate la health, uli na ning taming milala ko pag-asa. Pero atin naman na lalalam niya yung kasalpantayanan. At nakakumong atandanan mo, anyang minsan kaya rita mong sinimbang, naman yung year ini, naman na niyang milabas sa Pasko. Pero niyang may nga palabasan na itang sinimbata mong 24th ang Christmas Eve na. Yes. Bigla mi mo nga pisabihan itang, nang kaya kasi metong, ante mo, kayong kamparokya. Kaya rin mong sinimba, siklod ka, Merry Christmas po, amo kayong pari, pero potang may kawakawani na kayo, gana magpaalam na kayo. Anong minsan natin kumundinda, meto nga pari yan, potang kaya na kaya rin, mamanuli no ka rin karelang pagpibale-bale ka rin pamilyado. Kaya realize mo na mumelakwa na ka anong makanyan. Kami naman, nang kaya naman, naisip mi, potang makanita, sisiklod ko, mamalagwa kang muli kasi isipan mo, yung pari, dakal mo naman mag-entertain kayo. Pero nang kaya, wapi naman poto, kaya isipan ming makanita, kami nga, may manuli kami ka rin kanya-kanyaming pamilya, pero may lakwan niya pala yung pari kim parokyanan. Wow. Kalupa niya yan po ang Christmas party ni minsan ding organization, mag-Christmas party, lalo na kaming maragula parokya mo. Ay ba't, bilala ko pinamangking kaya kaming isipan na minsan din pari, at chula ka rin, o talapi naman managkat ka rin po ang organization. Kaya ang prison, alis, pinaskill na yung guy, apong meg na, invited lang na dahil na rin yung kaparian, wapi naman minsan kaya kayo mong neuling na yung organization, may kanya-kanya la. Karang maragul kasi mong ningay. Ano mo kalupang karang baryo, medyo intimate. Yes, mas malapit lang. Wow. Ay tapin na Sister Weng, yako din nasan kayo na niyang Pasko, kitang sinabi kay ketang abe ko, kasayanan din, karakalatawo nga ako makanyan. Pero ngeni, yaman kailangan na muli, konsyal ko karela, o bangkanta mag-celebrate yung kayabing familia na ikat, iking mitagan, Kari niya mumulitang talaga magbalik ka kay ngapong Ginoy, kayong advaying ni ngapong Ginoy mag-celebrate. Totoo mo, malalakman kayo mo talaga. Opo. Kasi kailangan da muli, panin to nandala rin po karela. Wow, pwede rin kayabe yun, mo? Opo. Wapin naman. Pero kayabengan po yan. Wapin So kanya-kanyang kain kanya-kanyang paralan na ning pamag-celebrate Opo. At siguro iya ko po yung metong muna man na grasya na tinggap mi muna man itang kalupan na ning sinabi ng Brother Noel yung kay itang budget you sakto ya mo yung kay naman nung ikwentan me bala mo magkulang niya pero magtaka ko nung makananong potang ating pamangailangan. Kaya muna yung pang mag-compute nga pong Ginoo para kaya ka makanyan. And then muna yung pang makaisip solusyon kesa kitang pamanisip mo. Totoo itang sasabihan dang kaya ako itang di ba sabihan mo itang siksik-likli ka tumaapaw na biyaya at pag-asa itang karing kay El Shaddai parati tang sasabihan na siksik-likli ka tumaapaw itang tutuya po itan tang potang ikating kang gewa nanuya mo malating bagay na gewa diyang kapilan
paisamputi nga pong Ginoo, it will return to you 100-fold na yapin potangan ti mo ating tamong ating mangailangan. Then kay ating tendency na misip tamo pa kasi itang mangailangan tamo mo naman. Pero potang akabyusan me itang parte nga ita na ating kang agawa na sinakripisyo may itang para king sarili mo. Tsang minsan, ala pang instance, tayo nga pong Ginoo, balik ka, siksik-liglig at umaap. Sister Weng, ibalik ya kitang pamagdili-dili kay batning wisay tong Pasko or bayong banwan siguro pag nakaya kay katamo ita mo siguro kay kaming pare no pati namo rin kaya kayo po kay kayong manalbi at makiramdam itang saning sika ng tamo manalumpa kanya mo king familia mo ka rin kakaluguran mo ka rin kayabeng tao no talagang kailangan ning kaya katang sikanan pikwanan sikanan source of strength and life manalumpa kanya king apong Ginoo. Kasi ring kapamilya, kakaluguran, pota, lamisadsad pero meto nga yung manyadsad kaya katamo, walang aliwan nun nga pong Ginoo. Anyapin nga ning banwana ning pag-asa, sana manalumpakan niya mo naman ning pag-asa tamo, kaya nga pong Ginoo. Yes, yung peka masayang tao among itang the more na BBM Minsan ni imisis dahil ti dyan kako, potang sosobra na ka bibye. Pero kasi magbalik mo rin kaya katamo yan yung peka malungkot naman tao, itang tikom, itang pansarili Ureta po rin peka malungkot na tao, tiktak lamang kakwalda. At di naman pong pakakaluluya. Nung pagmasdan mo mo, may itong ordinaryong tao, lalo na retang pakakalulu, po retang medyo atinan o makwalda, na minsan mas yung pakakaluo at biyanet, bisita mo ala na yung pamangan. Mas gigisa na yung kainan Pero magtaka ka ba na anong laming labas, samantala yung atin, aning makwalta, gain, mas marakaya stress. Pasweldo na, kaya nga gagawan. Ito po yung sikreto, ikit ko nga pong Ginoo na, itang pamanip na luwa pera, pamanipong ka talagang itang lugod ang pong kahit talaga. Na kanita kaya ikit kalupa na piningayop king banwa na. Alaalang bali, pero Bigagan na ka. Yes. Sister Weng? Mo, at saka yun yung panahon na ini, siguro, itamungan po we learn to choose our battles. Potang masyado yung stressful yung kaya katamong bien yako yung ikit kong sekreto keng pamagsilbi para maging I enjoy may imbiyen na pagkalog na ning Diyos kaya katamo. Itang gratitude talaga. Just be thankful to what is existing. May panto na nitangala. At balang pagyamanin lang kung ano yung meron. Bakit parati tamo pong mag-complain at kaya tamo masasatisfy. Kasi atin tamong tendency na kaya compare tayo in sarili tamo karing aliwa. So nung focus tamo parati nanoy tangatina ning aliwa na alaka, tamo talaga maging kontento at saka tamo maging masaya. Pero nung mag-focus tamo kitang nanangatin ka. Salamat. Pinay milabas siya. Ala pa namang tao na milabas. Gana-gana milalabas. Aldo doon. Yes. Din kasanting ng sharing mo yung Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal na Pampanga. Talagang siyempre mag-BPAS pa, kahit ang BEC. Bible sharing. Nandun. Yes, bayuing meeting. Palagi mga kahit minsan maglaan kaming 30 to 1 hour. Talagang agit mo, lumalit ang aliwaliwang sharing kilala mo la, pati galing, pati Kainan at si Kananda, dening balang miyembro. Linto ang yan. Pero ang yan ako nagana ka. Uling aliwa-aliwa kasi mo. Kasanting po itang sharing about the gospel today. Lalo-lalo, limeman yung bala rin. Aliwa-aliwa lang pari rin pakiramdaman kay ngumilia. Sabihan kaya mo itang kang Sister Weng, tang maging masaya ka nung naning atin kaya ring pisabihan tayong Epiphany, our Lord Jesus Christ received these 3 gifts ewari metong pumpami katago na masaya king biyayapin tang potang tatanggap tang regalo. Halimbawa itong mag-okasyon tamo, birthday, graduation o nano pa man pero naman balang taong tatanggap regalo masaya. Regaliwa malungkot lang. Why? Because they expect much. They expect more. They expect many. Sabi dapin po, for us not to be disappointed when receiving gifts, do not expect much. Yes. Do not expect more. Nune, maging mapasalamat ka na nung maning tanggapan mo. And in life, I think, alata ng kailangan pang i-complain because God has given us the best gift.
yapining kayang kabubugtungan anak. We don't deserve Jesus Christ, but God makes us deserving of His only begotten Son. Amen. Ita mo po siguro, Amen. maragul na yung sangkan para pasalamatan tayo nga pong ginuking biyatamo at maging masaya tam. Oh, kanya man ito mong ning Diyos, may kisalamuhay kaya katama kasakit ita. May kisaw. Itang linob ya, king yato, panandaman, may iyang tao, makanapakit na, mga nanong maging tao at magpakatao. Medyo modelo ya ka rin. Mong na, kailangan ita mo, panamdaman tamo ita, at buryan tamo itang mga niya na gewa na kaya katamo. Aga nakakituloy mo, itang potang mag-exchange gift tamo niya. Diba, karing company o kaya karing grupo ning kaya tintang exchange gift niya. Kaya aki mo, dingaliwan, ano yami tinggap na no, kasaya. Pero atin ilang masyadong masaya. Apin siguro ita nga man mong kasi they expect much. Ne? O kaya itang atin lang isipan na sana makanini yung tanggapan ko. Pero potang alakang expectation, ma-excite ka mo nung nanoy tanggapan mo ne. So, makanyanya mo naman siguro itang regalong pagkaloob na ng Diyos kaya katamo ne. Ating kutuloyaga na ka. Sabi da, one of the greatest feelings ka no, in the world is knowing that someone is happy because of you. Kampe, kamanyaman ka nung panamdaman kayong sarili. Itang balo mo na ating masaya, uli mo. O sige, ay ni naman ingkutang ko naman. Nanong lamoret ang agawa tamong may kapagpasaya karing aliwa ngayon panahon ng Pasko. O kaya, ating kayo po ba, Brother Noel or Among, ating kayo bang ikit ating mo aking parokya, pota ating kayo nga observe may itong parishioner o kaya may itong member na ni NBank na atin niyang gewa na may kapagpasayay o kaya atin tamong agawa na mo naman in-expect pero may kapagpasaya ka pala makanyan. Sige, Ben? Ay, niyang bayo magpasko ni, wala mo kami nga duwang brother Ray, kayang tingkay mo kasi mo ngikita with partnership with the IBP na po, Integrated Ay, Bar itong of the Build Band Philippines. Program. Pampanga chapter na dali makasukol mong kahit 10,000 niya mo ilargo makapagbela may patela kay bat may saksaklaw nang may unala kayong demanda breadwinner la at ingedad mo kasi ingedad yung bunso ko makanya la edad kasi ingedad niya naman itang kayabe ako brother itang anak na ay talagang malunos ka alalargong pamangan dening likwanda dening mama sa largo ka ning breadwinner. But bayo kay miras ka rin, in Life Giver Community, may ang uling bagyo ita, may ang relief kay king banda minalin sa Domingo. Ditang kaida ka rin mo, nga kaya betang community, ne? Pendinan mila. Kay itang brother pera kaya ka rin na migpaalam ko, pwedeng manyada adwang relief ako. Ating kami yung punta lang tao. Anyang kaya mo kasi, interview nila, nagtutuitang kaya, babalidate me. Itang adwang reta, dwalang pamilya, kay ari mi lang in-interview na patunay mi talagang kalulula. Kay ba't din nila milargong pamangan? Alala pa largong pamangan, nila pamigto. At wala mo ikit din banwa mo. Itang makanya na kaya. At pati ako, mahalos mga pangaga ka. Itanong nga ka pala datang, alalargong pamangan. Karakalitang binyem siguro worth 500 pesos o 1,000 pesos balang metong. Makanyang karakal mo Simple ang bagay, itawa. pero Pero ila. Actually mo, itang sasabihan ng Noel kasi kaming volunteers in prison service. May kipag-partner kami king Preso Incorporated under yung CBCP. Ilaretang bala mag-finance king bail. Dareng bala ating bail bond program makanya. Yung IBP naman, yung Integrated Bar Pampanga naman, na panimunanan niya mga attorney buwan, yung kaluguran niya naman king Pisamban, na ilan naman king bala mo legal documents. Kami more on kaya kami monitoring, assessment, evaluation, makanyan. So, itang gawa nga doong Brother Ray, Ampoy Noel, mintala ka rin para i-assess doon ang pamilya nung talagang deserving laretang adwang susopan na magbila. So, it turned out na may frame up la talaga rin nga adwang rin. Kaya ba't itang manuanapin, itang breadwinner la, at in ending, aliya mo pala mig-end ketang interview nung wala mo itang inapostolate la kasi alala mo naman pamangan. So, anya may kataon na dalada itang pamangan anya bayo mayari itang interview kinuha ng Noel King sakin. May nga gala kasi
alala pa lang kanan, detang buong pamilya, detang aduang pamilya na pintalanda. Kaya ning kahit itang parala na mo naman ng ginunong makanano na kang dinan grasya ne po, makareng kaya katam makiramdam, ning kahit isipan na mo, ala ng pag-asa. Pero ning kahit gumamit yan tao, Before may Christmas, kataon mo liwal siguro na May rin Brother kawal. Nobel, mintala, pero ning kahit gumamit yung instrumento yung ginubang kanita, apadalanan nung nanitang pamangailangan. Milwal na lang, Ma'am? Sister Wang. May kalwal na lang, eh. Lina All in all na la. So, apalwal tala po reta. Binil talang siya 15,000. At hopefully, makapaghiring labang kanita. Dati yung Aldo, may balik lang itong pig bill, da agamitan naman ka rin aliba. Itong mga Blantin Tampadurot pera yan. Yung Cagayan de Oro, alos itong 2 or 5 million yung ginamit din. Oh, Yan maglawit ang mga yung dugong deserving namong. Yung IBP, pala ilang lumawi kaso, ita mo mag-validate ng tutula o kalululaw kaila talaga. Ate Dagyo. Habi natin nga regalo na binyan nga pong ginubala mo, alapit tayo, yung banwa karela mo. Yeah. Amen. Sister Wang. Mangi kayo po. Ako naman po siguro mumunang diling ka na ako talagang pangapari na ala akong particular kay pero yung kana ako mismong pangapari Sister Weng siguro nga pong ginupig kaluban na akong personality bugnutin panay magbuisit na itamong simpleng ganaka kaya pa napapakit ko kareng parishioners sana naman matulala masaya laking gagawan ko kareng sacrament sa celebrate ko nang kay kasi totoo na nini dakal talaga maka-disappoint king limbawa king parokya makanyan nung mag-focus ka kareta talagang mabuisit ka pero nung balo mo yung kabalduganing kaya kang kasuywan, yung kaya kang gagawan nung magbalik ka kay tanganyang lungog ka seminaryo at magpari ka, siguro pakikuhanan mo pa mo ring iparanas may tangganaka at kaya pa ni nga pong ginukareng nanumang bagay gagawan nyo. At pasalamat ko gawa na akong pari ni nga pong ginuuling mas dakal ka ata pataw Bang kanita ring kalulu, ipiyakit mo ring makwalta maging tete kapila tanda. Amen. Itang maragul na yung bagay kako ita. At nung maninto na ako man na bagay gawa da ring tao makapagpasaya ka ako, Sister Weng, general mo naman siguro rin ka na ako ng PPC, CPC, PFC, itamong suporta, itamong kagiwanda, itamong kasuyanda kay ngubasani nga pong ginumaragula bagay ita. Ko pa swelduan pero itang bibiyedang oras, talento, at kasuywan na iting mamiyatula ka na ako at I can really feel the presence of the Lord because of what they are doing. Sana makanta mo rin naasusuklian ko. Kung manapanten pero sana gyang makanano mo man danasan day nga nakat kaya pa ni nga pong Ginoo. Ito na yung nga ibiya ko kasi nung pandinan mong pera rin, regalo rin, dakal lang masyado Pero itang magikang mayap karela, magikang maganakakarela, siguro metong yung pamigatago ni Tabang kanta ikatulad. Ikida ka mo, ating pakapila. Okay. Kailangan ko nito. Feeling ko, kaluguran ako, bakit mo? O balang pupuntalan mong chapel, dahil CPC mo, para nating magluto. Mahilig lang Siyang kaya mo, siyang sopas siya mo ken, o kaya kaldo ya mo ken, o kaya nanuya mo itang kaya. Sigurado ating magluto na mo. Opo, siguro nung naning pepakat mo ka rin tao, itami pakita mo naman kaya. Pero regalo yung maragul kaya kay Tamong niya. Masakit. Ay, kasakit ata itang apipigil mo, itang wa mo, itang gaya mo na. Den parishioners mo, kakagit den tambing kaya kayong Diyos. Pero itang pangatao tamo, di ba? Normal mo, kabiyasang mo, kabiyasang kay. Huling kaya ka po, huling ating tang emotion. Kaya ako na ibugnos ka niya. Alibiro po. Aliya mo nga po tapong kilwal, galing yamong. Pati karetang pamamiro, karetang balo ng pakipusan. Na, pati boses na nga po siya ito. Joke. Yamong Louie, yung magaling. Mas magaling yamong Louie. Kaya nakakabilib po tang kwentuhan kami. Kayo, junkie nga palit mo. Balo may pakipusan ni yamong nga. Yan, anak siya. Amiro yan po yung brother Noel. Dali din boses na, tang bilib ko. Balo na lang ikay. Kanya-kanyang gift na. Opo. Wow. Baka siguro pwede tala mo naman pasalamatan na itang ikabimiatong agrasya mo naman mong ito siguro alata naman marakala sobra-sobra. Ditak mo itang nga sa saupta mo pero itang gift na makapag-organize kang activities ampong makapag-raise kang funds na
dati mo, balo mo king prison, potang kaya, susulat ka rin parokyan, minsan alakang akakwang response. Pero nung kapilan, nung kapilan may kapandemya, kanita mayan, organization, parokya, then king parokya ni na under king vicariate me, neng kaiding ang ding pang archdiocesan organization, neng kaiding Holy Face makanta, o kaya ing EMDC, DMI makanta, o kaya ring komi dita kumupo among ening December, may kapaglikom kaming pang Noche Buena na Asert Millaring more than 2,500 PDLs, karing pitong district jails. Dati po makapamilya kami mo, Angela San Fernando, makanyan. Pero, ni adwa na kanyan banwa, ding pitong district jails, adinan milang pang Noche Buena, and then last December 29, Kongjo Kongjo Pagyo kasi kanyang Pampanga Provincial Jail ne may kapamielang apias para karing egana-gana at kami may kapamielang 2 kilos abias per PDL, so 1,800 la 144 kabansita among itang balo makananong malilikom, pero in time for Christmas, in time for the New Year, kabud mo di natang at may kumpleto. So, ako kakaykita na may itong grasya na nung kita mong kapasidad ala kaming kapasidad na makapag-provide makanita. Pero, gagawa yung paralan, and then he sends people na kabud na mong mag-coordinate kaya ko makanita, and then before you know it kompleto na. Yes. At Ampurin kay Sister patang Weng. binye mo Deng, isang Spirit of affiliate ang sabi nabing Mother Teresa sa bait sinabi na potang mami ka na nung malyari mong kulay ka na bantay alam makapagpasalamat makanita wala mo ika mo rin makapag-deposit ka mo namang good deed mo na dating although ating kang you have something to withdraw makanta. Deng charismatic So metong tamo. yung grasya. Sister Weng, deng charismatic tamo rin, May halos metong lang instrumento. Spirit of love. Life Giver Community. Karaldanan tampemya damo nga. Immaculate Heart. Ang prison na. Life Giver. Life Yes. Giver. Ding El Shaddai naman. El Shaddai. King kaya ka naman mo. Then may ka South kaya katamo. Abong King Bandang Guagua naman ding kang Brother Bong. Ding nanu niya kasing kang Brother Bong. Servants of God Community. Servants of God. At patakaring nga marakal. They halos po rin charismatic groups, very active la, na sasaop la. At maya po oras po kaya kayo, parang hanggang sinaop kaya katamo, then hanggang ginunyat na, at mag-reach out la. Makanyan mo naman, baka nita makapagpasaya, tamo ka rin, aliwa lalo na rin kailangan. Daning the poorest of the poor or ding anawim. Pati rening Aita. Nandin ikit ko. Din dambuket ang report da rening Our Lady of Sorrows. Makain talagang dining Love Flock Community. Mintala naman palaking kay mo. Mawakat ang poketang mo. Dakala pemuntalan. At kita mong kay mo. Nanita lugar mo RRCY. King magalang kita pong rehabilitation. Ay, rehabilitation. Alos sa gugunyat lang kayong outreach na po talagang nung ka rin panin to ng Day Cristo kaya tapong Mateo 25 na po 36 na anumang gewa mo karetang peka malati makakulong maranop mawang danom lubas ne alos at chulangan po kaya panin to niya po yung Kristo ka rin. So nanong gewa mo ka rin peka malati gewa mo kang Kristo. Amen. Amen. Dakala salamat po karing guide. And then charismatic. Kareta pong makinamdam kaya katamo. Metong la karing, syempre, dakal active king parokya Pero ding metong la ring charismatic na metong very resilient. At saka itang nung ka-active, pangras king community extension. Karing community outreach activities. At di natala mo namang maya pa oras. At
Mawala ka, Sister Weng. Siguro, potong kabalik tamo ne, ing kakatamong pisagyan, nano ing abangan tamo, ngening bayong banwan, nano ing antimoring charismatic, aliwalimang charismatic groups, king kakatamong archdiocese, nano laring pwede dang abangan ding manalbe kakatamo, ngening bayong banwa 2025. Kayo pumama ko, magbalik kayo po yung kakatamong programang Metanoia. Metanoia. Kakaluguran, ini po Reverend Father John Paul P. Cabrera, Spiritual Director ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal of Pampanga, at agkatanda kayuban sa langi at makiramdam, karimyaya liwang kwento ni Ngawos, lugod, at galoning banal na espiritu king programang Metanoia, Metinoia. Bayong puso, bayong biye, king saup ning espiritu. Balang Domingo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengin, kenimuking radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9, Bright FM.
Mang metanoia metinuya. Okay, Sister Weng. Ita po may balikta na naman kayong kakatamong programa. Bayo tayo po isunduin kaya katamong tisasabihan. Paboren yung basandala pa rin niya. Aliwang mensahe dari kaya katamong texters. And mo rin ding Facebook live viewers at comments at taluwapang greetings. So Brother Noel, Among, ikay na pong mamasa ka rin kaya katamong viewers and comments. Okay, ang katamong Facebook viewers, si Mia Sigua, Jose Pagyo, Ojo, Nimpa Reyes Hello, Kong Songko, Jo. Liway Salas, Cristil Relos, Margie Gatchalian, Agnes Pineda Roaquin, Mina Rose, ikay kumari kita Hello, na. Nes. Mina Rose Miranda, Romeo Barrios, at saka po Tina Rosol, Kimberly Espanilla, and Rose Sunglao. Candy Byron Pantalyon, Ofelia Pangan, Lynn Kaasi, Marlo Liangco, Marivic Puno Dizon, Teltel Sarmiento, Efleda Dizon, Teltel Sarmiento, Erlinda Dizon, Benigno Robles, Ariel Binuya, Estrella Pamintuan, Kelvin Sikat Manalo. Alexander D., Willie Alimurong, Carolina Jimenez, Susana Baby Padillo, Joanna Marie Gonzalez Pamintuan, Cristina Garcia Angeles, Wilma Lugtu, Sally Castro, Opelia Pangan, Estelita Munoz, and Laksamana. Hello, Joex Perez, Liz Han Salazar Gabayno, Grace Somera, Carmela Escano, Denilyn Nidar, Alden Bacani, Marites Kiambao, Angelita Manalan Sansonco, Osang Malyari, Virginia de la Cruz, Nenita Hernandez. Okay, karan na mo pong Facebook comments tamo Dan Christopher Kulala. Ito yung Professor Hello, Sir Dan. Oli Angel na po. Kumusta ko po kaya kayo nga na among Pao, Tito Noel and Tita Weng. Denise Laksina naman, mayap bengi po kaya kayo. King pong kaya kaming poging maganaka masipag Reverend Father John Paul Cabrera. Mayap at magrasang wow. bengi Hello, po. Dennis. Brother Dennis. Opelia pa nga naman, mayap pa bengi po. Remedios Sapanta, hello po among mayap pa bengi. Kang Sister Josie Briones Moreno, Happy New Year, Father Paul. Happy New Year po. Sister Wilma Lugto, katuangan po ning kapatid ko. Hello po among Pao. Pagaling kayo po Sister Wilma. Regina David, to God be the glory po among Maya Pabengi po, watching from the parish of Santo Niño po. Jose Pagyo, Kenny JBL Rengbante, masakit Lungub La Chap. Kenny JBL Rengbante, Masakit Lungub La Chapel, Inkyakda at Sisi Akit mo. Totoo po itan. Po, Wilma Lugto, salamat po among Pao. Karingamano you, God bless you. Melinda Carion Santos, hello sa inyong lahat. God bless po. Ang Carmela Cano, kanyang Alciadaya, may ito yung karang youth tamo na, at may ito yung co-host. Good evening po. Happy New Year po sa inyong lahat. Okay. Okay. Yun na, Sister Wen. Sabi na mo namang Brother Dan, ay Sir Dan, kulala. Mongay pa ka nung siniclod. Ahoy, papinila na. Why pa ka nung makapila. Sige, Na. mamaya Apong tayo. kamusta po ka rin ng kalaguran tamo, king ICFSI na ning Holy Angel University, at syempre yung kalaguran tamo from St. Scholastica's Academy. Hello, Nes. Ang po rin ng kalaguran tamo. Atin pa po? Ala na. Wala na po. Okay, so antimurin po na, tintamo mo namang mapila na kapabaluan para kaya kayo for advertisement. Nung ating kayo pumburin pa-advertise, you may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. Kaya naman pong bisang mag-donate na po. King kakatabong radyo ning Archdiocese Malyario kung ipadala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Kari naman pong bisan diretsyo na karing bangko tinta mga duwang accounts PPI tsaka BDO. Ring account names and numbers maka-flash lang po king screen at makabili king description ng Facebook live karing Manalbe online. Para naman karing makiramdam king radyo, damdaman tala po ring account names and numbers, karing plugs tamo. So ngayon pa mo po magpasalamat ta ng dakal ne karing gana-ganan sasawp kaya katamo bang kanita sundo tayo in kaya katamong ministry lalong-lalo na po king evangelization through radio sa king paulit
na po ning radyo niya po. So, pamalita tayo po at sana dakal na pa rin sumawo. Okay po. So, ngeni, magbalik tamong kaya katamong kutang ne. Nanula po rin abangan tamong ngening bayong banwa. So, anti-walking charismatic, nanula mo rin pwede dang abangan. King charismatic nandin sabi mi pa mag-schedule po, pa magpatuloy siguro 2 months ago pisabyan itang synod on synodality approach itang talagang baba ka, makiramdam at makipag-dialogue na itang sabihan mo sabihan da nanuing karelang community community profiling nung nanuya at discovery tala at nanu itang burida kaya katamo at nanu itang burita mo namang karela kaya tampa magbabata mo at the same time anyang December 8 may youth conference at dening youth marakal mo ng alas 200 lang yun kailangan na may concert tamo po na metanoia concert siguro kung nantanya rin ng kaita mo na piyabe atala siyempre may ito nga beneficiary mo nga po yung prison pero yun siguro miyabe ata ka ni even the BJMP chaplain free nakatamo karela alam yan iba din minyad itang chaplain na ning BJMP na tamo mag-concert dati nyo palang ginagawa yan with the charismatic groups so ini po sakto-sakto kami makababad kami kayong prison at mapila na kaita mo ang po itang kaya kang RCY. O, itang kaya rehabilitation po, na itong didinan ta ka rin. Siyempre, yung talented tamo, man-invite tamo ka rin, kaparian tamo, napakaring national. Itap tala pa rin ng mapilan na, diyang mapilan mong kaparian tamo, ang po itamong laiko, nung makananong artist naman din, no? Nung yamong biyasang magkanta, pwede yan tumerak o instrument, at the same time, TikTok kaita, na Kaya yung magtambuli. Yeah. Tambuli. Yes. Kaya but sa mas nang tayong Pentecosta ngayon metong yung modelo mong ang gawa maging All Rosary Parish in Life Giver Community na may pag-partner lang ang PPC at miyayaluwang kay nung makarang pakit mo na birthday ng Catholic Church na kailangan maging masiglata mo. Ilapin haliwa-liwang activity itin lang kaya partner da rin miyayaluwang organization pati king youth at ilang may poster making la naning Holy Spirit makanya nemong na minsan dahil kilali as a person ng Holy Spirit but linwal talagang pakatrack at ating kaming trompa bala mo itang election na masigla ka na 1,991 dati in Catholic Church ngayon 1,992 at 33 AD ng gawa ng Jesus at kay ba't panibala niya mag-establish ya po in Jesus meto nga church in church meto nga bunga hapin po in Bible po ay po minunang Bible kayong pisamban po kay ba't in Holy Spirit yung ginabe hanggang ngayon nungo ka rin truth canteen in church di na siyang kasakitan di na siyang kasantingan ganang yan opo yan yung metong ya sigurong paragulan tayo makananta makipag-partner king kaya katamong PPC o king kaya katamong parokya in charismatic po in charismatic po kawani in obra na yung Catholic charismatic i-ignite siya yung Holy Spirit po so pane at may panyawpla ning parokya takal pong salamat. Rita, sinabi na naman pong Brother Noel, yung may kipag-meeting po nandin Reta po rin abangan tamo at syempre, malyari la po reta, may paltutula kapamila taning suportaning balang metong kaya katamo. Po. Kami pong mag-spearhead ka rin activities, lalong-lalo na king charismatic, pero mas maragul pang muring partiyapin kaya kayong partisipasyon. Po. Bangkanta ma-actualize la po rin potentials da rin kaya katamong charismatic din kaya katamo pong activities. Wow, burimla rin po palang magpag-dialogue kare kaya katamong Paris priest po na po tatin lang problema kare kaya katamong charismatic po na minsan atin mong language barrier na itang aliway in pegaralan ng pari o kaya itang amanong o kaya ita pong makanano kayong misasabi na minsan natin lang pong kainan din charismatic katang makanyan po pagpatawad nyo po na minsan na ating kaming problema ka rin na kailangan ayusan miya po kaya kailangan in Catholic charismatic kailangan metong ya pong regalo na ning Catholic Church po ya po kakawani dapat metong yang gift na banta lalo yang sumiglayin kaya katamo pong pisamban O ito po yung sinabi ng Bishop Kayang ako, suporta.
Opo, kailangan kanureng charismatic groups, charismatic communities, makiyadwangan la, susuyulat, magobra laking kanya-kanyadang parokya. Ela po Amen. pwedeng magdilidili, ela pwedeng magsarili po tayo, ela po misadsad. Yes, at saka po pagkamalanda kayong aluwang sekta, ne po, na kailangan maka-attach ta po king pisamban, ne po. Kailangan tayo po yung guide na ning pisamban. Amen. Kaya ako po talagang may oras po karing mamuntukan king charismatic po. At kasante itang bibisita kayo part na ning kaya katamong kain, ning kaya katamong synodality na pupuntalan nyo la ring alu-aluang charismatic groups, pangkanita, Komstan po. Mas maragulyang bagay ito. At kaya kayo po pumipunta bandang Angeles po. So paninayanda kayo po karing katamong charismatic groups. At makayin mo naman karing katamong youth. Hopefully, dening kaya nakanareni, itang karelang itang siglado. Ampo itang alab ng puso, na itang sana'y magbabayang karelang momento, matuloy-tuloy la, waling happy po rin kaya katamong future leaders. So may oras po karing ganang charismatic group sa members sa Makiramdam, at syempre rin muna mang bawat Makiramdam kaya katamo, ring aluwaluwang pamilya, at yung kayo po kimbale, at yung kayo king saken, upo tabat kayong linwal, waling paskupan At hello muna po ka rin, bayong Makiramdam kaya katamo, Sir RJ, Sir Raymond Vergara, nandin detang estudyante na dela na king jail para mag-observe. At hello muna po kang Sister Rocky, kang Sister Ana Marie, Sir Josie, Sister Maria Monoy at karinga ganang-ganapong Makiramdam kaya katamo. So ngayon po, brothers and sisters, balo ko po kayo atin tamong kanya-kanyang kwento king bien pota atin tamo mo namang pagdalanan po, o kaya ning kay eman physically, ning kay spiritually atin tamong pagdalanan at daralanan tamong po yan. So ngayon yung kaorasan na ini, pwede tamong manahimik sagli. Nung atyo tamong king kwarto, king saken, pwede tamong tok ng sagli. At manalangin tamo, at ilid na katamo ning kaya katamong spiritual director, yamong pao, bang kanita, itamong midinan tamo, kagalingan. And let us offer all our intentions to our God. At this very moment, let us continue feeling the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, once again, we would like to thank you for giving us an opportunity to have this first episode for this year. Lord, as we face this new year, may you continue to give us the courage so that we can always place you at the center of our relationship, at the center of our family, and most especially at the center of our life. So that whatever problems we may encounter for this year, we can surpass them with your help, and continue to help us so that we can imitate the Magi in the Gospel, wherein they have decided to find you, to see you, and to be with you. Always help us so that we can recognize in our life the gifts that we can offer you. May you continue to guide us so that we can really think of the best gift that we can give you. Perhaps not the material things, not money, not any possessions, but the love that you allow us to experience from you, the kindness that you show to us, the generosity that you have for us. Help us to bring you to our neighbors, most especially to the least, the last, and the lost. Thank you also for giving us a meaningful and wonderful 2024. In that year, we've made mistakes, we've committed sins, but we don't see our sins as a curse, but help us so that we can still see them as blessings, and may they become an opportunity for us to straighten our paths. May you continue to make them so that we can all the more do what is best in your sight. We are also praying at this very moment for our brothers and sisters who are at this very moment, they are sick, they have illnesses, they have sickness. Continue to guide the doctors who are caring them, touch their hands so that whatever operations they will be doing to them, it will become successful. We are remembering our brother priest, Father Paul Sahagun, who is in the hospital right now.
continue to help him recover in his sickness, so that he can once again go back to his parish and continue to serve you. Lord, we do not know what tomorrow offers us. We do not know what next month offers us. But we always know what you offer us. It is your guidance. It is your protection. For this year, 2025, just continue to put us in your caring and loving hands, so that whatever problems we'll be encountering, we can surpass them with your help. We ask this through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Amen. Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, As it was in the beginnings, now and will be Glory be forever. to the Father, Amen. and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, word without end. Glory be to the Without Father, and end. to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the As beginning, it was in the beginnings, now and will be San forever. Amen. Fernando, Panalangin mo. San Jose, Panalangin mo. Virgen de los Pray Remedios, for- Santo Cristo del Perdón, have mercy on us. Mercy In the name on of the us. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dakala salamat po ne. King kayong pamakiramdam. Hello po, Ching Marina ne. May katagali Ching Marina. Ngayon po ako nanantala rin kaya katamong aduang kayabe ne. Among mensahe po. Mensahe pang pamasko ne. Na Opo. pwedeng lakwan ka rin kaya katamong brothers and sisters sa Lawan makiramdam tayo. at manal bening ko orasan na ini. Okay, lawenta niya mo po yung Ebanghelyo nung sinimba ko po ngayon ni po. Bukod po karetang regalong inang pangdarayang mago, sana magita mo pong batuin king balang metong ne. Anyapin po Amen. sana nung manintun kong kakaluguran for this year, lawen nyo po retang tune at tutong kakaluguran. At balo mong balo reng tune at tutong kakaluguran, ilapin detang maglapit keka, magdala keka kay ngapong Ginoo ne. Nung deng taong makapalibot po kay kayo, magilang sumbagal bang kantami palapit ko kay ngapong Ginoo at akilalay ngapong Ginoo, lakwan nyo nala, batingan nyo nala ne. As abayan nyo po retang taong balod yung adalada kayo at alapit da kayo kay nga apong Ginoo. At ang timurin, let us learn to become a shining star to our neighbor. Naita mo po sana yung maging sangkan bang kanita rin kaparatang tao mas mi palapit la kay ngapong Ginoo. And don't forget to pray for us priest ne po. Tao Amen. kami mo pero Amen. sana king pangatao mi ne po aparamdam miya pamurin ning presensya ni ngapong Ginoo kay kayo. Mipapangadi po mi kakalugod. God bless po. Amen. Happy New Year. Merry Christmas. Happy New Year po. Okay, kayo Ay, salamat po, Amo. Brother Noel. Ring makiramdam niya po at kanaga ng Catholic Charismatic o Katoliko. Andiyan nga Katoliko niya po na makiramdam kaya katamo. Nakalpong salamat. Bayo po Pasko. Niya pong Advent niya po nung itang bako-bakong dalan, itang kulkul-kulkul o itang bundok-bundok. Tibagan la, retang kayabangan tamo, pride tamo, gana-gana, batang milapit at malapit. King Ginoo. Metanoia, metinuya. Bayong puso, bayong espiritu. espiritu. Amen. At patagal tayo po, ne? May katagali si Sister Lita Cardenio, ne? Hello po kaya kayo. At kalupa na po ng sinabi dariya mo po Brother Novel, ne? Halo sinabi danongan. Siguro kalupa na namo po ring atlong bantas, ne? Sana ikatamong man we also take time. Ating panahon na pan po ng Pasko po. Ating kayo pa pong kakaluguran o kaya pamilya na iyo abisita na o kaya iyo pakasabi. Patagalye po ne bayo mayari yung Pasko, sana pupunta lang tala, bisitahan tala, and let's make all our Christmas merry. So Merry Christmas po, kambe na po ng Bibilog King CCRP ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Metanoia, Metinuya, King Radyo ng Kakatamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yung Sister Weng. Ako po'y Brother Noel. Ako po'y Among Pao, benging Diyos po kay kayungan. Ito po, Ma'am Juan, at pasalamat kay kayungan. Merry Christmas po and a Happy New Year to all of you. Amen.